kwa Asili Laboratory, Nutrition Services, Nutrition Ondobonge. So na kitoko kero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Umurobiri ukobwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Biyamano sana mwancho muri weta Seniki and Ndizi TV na ndene biro bindengo kwaligania aso moroberio o Worldfit asto kumena daktari yogo chioto manya amange igoro ya maroire a mwancho muri ngo kwaligani bene elinde tusanga aso bwamo go chakabono igago ika omoiri litere Frida Kerubo na sinse mwachiche mitandao sinse ya Facebook na bakotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na bakotonyara gwetera www.ndizitv.net boygo mwancho muri ere na bako sanga na intekerengera kyago otumanye nkayo kobwatia umuroberi koru akone ntara komanyia litkolia rero borete tokokwanira ndetenda ire libageri gali yabene akwariga ni daktari aratomanya na kyakoroko nande wiki yaenga kiyabeire na boyiga atomanyenga ye clinic kyaye kegotoka na kidaktari biamuno Frida editria ne daktari Moses Kena Onsarigo ngurwa sinyekitari ya Worldfit Health Centers Worldfit na otulega Bosongo ase nyumba ya Uru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307 karibu sana ngoterera daktari ryogira uri change tematichitia gaspari ndichinyi kitia gazi cyarenga Bosonga waya wacha mchezo tumekula tear gas mpaka maiga erolete lakini ene na ngotiga banchi abaligereri ikana ngoicha tukwana nabo yose ncho gwantsani uli bwate kuchia sabanchi abaligereri oika twale go ikakwale goikira na se studio ndinde tokwanere amangana memo no sano mwanchi muri elango kwaligani bene elinde tosanga sobwa makolende wikelia na betengo nyora ujumbe se mwanchi muri ale kubolenga kindly tebe daktari akwanere igoro ya liver cirrhosis onoborere bwabere bogo chanda banta banga se binyoro na banke babere bakweneke nga boriro bomboli ko gwena kondo mwanchi muri naga nite komanya litukolia daktari obumburo ire kyobo nsemo keliyo mubere bokolia na boyigonga kibogo cha so mubere tomanyingo obumburo ire kyobo daktari ekatogo tebanga umuntu twali liver cirrhosis emineti ngali ni dia ya serikali koseri ndia yengo serikalire so liver cirrhosis ne Caroline liko balio mopa Caroline liko bamuna magena yo ogutwa mapara kwanya gocho tali gena liengo kola kidi gena lidia para Caroline liko mapa lia twali gendo ikurunga scarring ina tukuruka liver cirrhosis lini diago ya chakele gusareka lini diago nditi chiko kora gasi muneta kere igeka togotanga lini nkairi ni ligo toka ekero kubagenda marakane guturumbuka na bugika lini ligo toka nsemo ye igoro yokobe itukuruka nga you know the upper right quadrant upper right quadrant no lini ligo toka yani sorobero orobere rwa goroli rukoli
ime no lini ligotoka na lini egasi yaine yogukumi because lini aitokorukanga it's a chemical engine yomubiri chemical engine emintinga lini naliligo sibi obuchabonde bwensi bule samanyinga chi chemical chigotoka se amanyinga ichigo sibi gunelini so you can imagine ngandi tabwa telini rende ngakia inkonyarekana ngakia koba lini naligo sibi you can imagine kwa nyule endagire bwate chemicals ebwate preservatives ebwate sweeteners ebwate food colors all those chemicals jaswele samanyinga ayuja kule samanyinga neli naliko rusi those chemicals from the body ambie mona sana konya korora anya korora egali yetuko chigari chiti tuko tarapara ekubo kwa mafuta ara maji lakini uchimayagege sosi rocheri yoki so we have what you call normal metabolism mune ndagire ko bunwe sama eso mobero ubo chabu na urongo toka bole urea ammonia you know ubo chabu ubonge bokorosi we sama nyinga wetera sendagira okoraki ko bunu ubo chabu uric acid ngiye ko burusia so mobere urea ngiye ko burusia so mobere ammonia ngiye ko burusia so mobere all those chemicals ichikori usigu ne liver istoshe tena hiyo si mwisho but a liver sorry a liver nandere nkorosi ere bintu bire very important yeso mubiri nkorosi ere proteins nkorosi ere amanyinga you know all these functions you can imagine if liver ndiye ngocha gotokoro ngiyenja gukora gasi so the liver is quite important yeso mubiri w'anyabantu mbona sana daktari ngotenga liver goserine nekimogete kinyencha so mubiri itasinge chike gukora ebinte binge buna daktari kwa bere gokweresera aho mwanchu mulire nyambono kwigorere TV yago ni gotoganita gusanganira Dr. Kena Moses akorwa se clinic ya Worldfit yogendete gutumanya amange igoro yoborire bwa liver cirrhosis unara chigutumanya na cyukoriro nka kiboko so asumubero itrande ningiye koboreta obereka gukwanira egasi ye liver nere yeye gatobere tokorora akonendere twenda sensemenda tumanyenga ningikeragere li egwa tedi neriri ko chiria umapa ngikeragere li neriri ome guseri sarike liti akora imirimo yaye bwikirano kondo mwanchumu nabakenda gutobwatia wetera sensemo chimitanda sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abega senseme ya YouTube wetera Ndizi TV News abega nabugosanga na into wetera sinambiriga wase screen yago tumanye inka yokobwati umurubekuru abega liboli ya gase daktari kubwatikana n'uburiro bwiga togukwanira agose buriro bonde bwabere bogo chanda umubiro wa daktari tumanye ngo ningikera gosengikera leto muchando yigaso umubere nkige kogera lini liyago you can umuntu lako nyenya chiombe corona lini lile literera ligiya lakini bono lini elio lyonchokereria bere ligena ligi ni elio liatwali degento kununga scarring tissues bone minetinga nangente goteba lini li number 1 lilicho kolega siria ilikokora twarori lini ngakiriko konya umubere kurusyo buchavu so mubere so onye lini lyasarekire lyabere ligena ndiriko chigokora egasi eri wenda gukora ki gukora that's number 1 so the functions of the liver are going to be impaired lini lisinyo kolegas mnetakiri that's number 1 number 2 manyinga we umaiteli ninkoragera lire ngitagita manyinga egereragere number 2 lini wikalinyora manyinga aliabwato bochafu egererisibyo bochafu so manyinga ekarumuntu abwate liver cirrhosis
nga manyi ngataligo soya selini netake so onye manyi ngataligo soya selini ngakiri ndicho kusubia ubo chafu so kwenye manyi ngataligo soya selini nelindi asinyiro kolegas inkige kogera lini lyago libe ligena inkige kogera lini lyago litwale chiusi esomubiri inkige kogera lini lyago lisaleke otwale uburire bukoro kunga liver cirrhosis. Number 1, excessive alcohol intake. Amaru. Again, take it tangani. Mother on the supermarket get. Nachi kuitai. Eyenye igor. Ngatikanda rangunga. Ngegende tema. Again tunakumbinkiringa aki. Totanga abantu mbabwati bese. Chibesa kumejire kenye. Abantu barobereze kuruga almost 100 meters bakura amaru bakura amaru na abwate offer by the way maybe excessive alcohol intake onolera abantu notogenda kwanango itabara amaru nande weekend yoroje kazi ni Monday daktari ando ne weekend nando moroso babwate baruda kitia ande nande mbaso akatuko gatero konyigo kotanga bora ni enjoy bora ni enjoy oh no abantu bakarobera terrain onye ukuimukira mambi gwacha kamaru amaru ya lunch na yakunyu margo wana maru kunyu I'm telling you today for free. Siku moja utakuwa na ugonjwa wa liver cirrhosis. Wale watu na aligiri abantu baguchi nyagitari yaitu. 95% y'abantu bagwata liver cirrhosis bonse pinamaru akunywa mangi wetani. Igamaru ago sambalini lini lyabaligena lini yatwara scarring amanyi ngatagweta buyaselini na ndeli lyasinyo function optimally. So what I'm trying to say, sibaboke. Punguza. Ngana munaro mbolinga. Abaswati yabakunyo marusa na lero. Abaswana nabanye ngalinda abaswati nkibakonyorera. Abaswati nabakunyo maru motukaye. Fred. Bakonyo. So nabakunyo maru monorera motukaye. So amaru amange number 1, again to current liver cirrhosis is excessive alcohol intake. Number 2, otuaru burire bukorukunga hepatitis, viral infection ikorukunga hepatitis. Otuare binyi biri korukunga hepatitis bikolenta bukorukunga hepatitis. Abuntu bwa hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A. Murabona hepatitis B nerere common ekwambukira kuruweso omuntu onde kukiso omuntu onde onye mukumira na sokole mu mugondo it can become it may be a sexually transmitted disease so nabe kuruweso omuntu onde egende so omuntu onde yambu kuruweso mugaka egende so omuntu yambu kuruweso musacha egende so omuntu na gwetera sokole mu mugondo so musacha omuntu na ere musacha abe kwambukira munabona uri y'abanyagitari abange usabantu abanyagitari bali bakolese nyagitari gusa health officers bali bakobera nyagitari nabarubu nabara at high risk yo konyora ubure bwali nini hepatitis because from fluid contamination amanyinga ago akuna na yani ubeto umuntu shindani ubwate hepatitis nayo nyole so nana yenta koteba ubure bwo kwambukira ubwe hepatitis nabo kwambukira kuri so umuntu ndi gukeso yonde nti bwate bene hepatitis A kwambukira gwetera kinyezi so kama hakuna usafi wa hali ya juu mimi nilikuwa na hepatitis A nikishika chakula nikupatie utapata hepatitis A so utapata ugonjwa wa liver cirrhosis so number 2 hepatitis ekenyike a viral infection ikorukunga hepatitis unabona semeri ya nini baringo arolika abantu ba baringa bange babugate
liver cirrhosis gwetera hepatitis. I don't know what's happening there, but nile kwamba abantu bali bako aba tugen you know bakuru nsemeri ya mtu atebire ya Rift Valley abangi babwate hepatitis sana na hepatitis ya brentero buri wa liver cirrhosis nangenda goteba abantu bagutumia drugs bakwibetesha ndani banyakwererani na bakonyora uburi mu bwa liver cirrhosis batwenda goteba gwetera hepatitis viral is a viral infection. Again tugia katatu utwale fatty liver omucho ni utwara amafuta asilini lyago amafuta mange amafuta na bakolenta uri bwa liver cirrhosis. So what I'm trying to say kuikurigiria ngaki umubero go ngani totwara umubero monena amafuta na bakoenda asilini endagero koli ne bwata amafuta mange anda bantu wa top layer mwede ditwenge skuru twengo minyoka tonyoleria igoro bwata mafuta byo tukujua kama ni mbaya fatty liver mafuta mbanga agenda chikolenta mafuta asilini lya kulia nturi wa liver cirrhosis. So nani tubwata morwira mange you know ara nturi wa liver cirrhosis tubwata mnaburu nga Wilson disease na morwira mange obo mubiro monene atwatebire utwarubure bw'isukari na burachangie wale nturi wa liver cirrhosis. Mimi sana tukole daktari thiagasi na bokora ya ngendoro kali wachochezo na bakonyara kwabere buya daktari omwanchi muri narokoro kwanganere John Moseti kora kinsemo kikyabo ngonta yali bali masaba akubolya nga ebimanyereri mbire biye byoboroyiro oboyiga Karo watu liver cirrhosis ekarolini lyago lyasarekire nangenda goteba Frida lini ligotoka nsemo yokori orobere rwago ime nolini ligotoka orobere ime nolini lyago ligotoka nande lile limo. So if you misuse it ukileta noma usipoichunga mzuri sasa ile maini kiharibika hauna maini nyingine you know na ukiangalia kuna kitu inaitwa liver transplant si mchezo so we have to be careful so what we are saying nkigeko mbimanyiri kyokororanga watu wa liver cirrhosis ukiorarore umanye ngurire gwaturi wa liver cirrhosis egentege tangani amaisa agaguchaga koba yellow what we call jaundice ekera amaisa agakoba yellow you know the mucous membrane yachakire koba yellowish wachakire gotwera matare yellow okuchikuitera match ari yellow you know ekero koro mubiro gochakire gutani yellowish in color ekari iringa gikuru yellowish izike guziba tumayite yellow manjano kama sio manjano senege sairi akidaktari eke gusikwa bole eke gusi manjano eke gusi yellow nege songo yellow nege swahili manjano kero ngirega kibwate yellow lakini wanonkeya kangana baro ekero mubiro gochaka gutani yellow ngocho kulia maiso ari yellowish nabura nyo watolo buri wa liver cirrhosis kumanyiri ya kabiri oikoro mubere kweyagi umubere bono gocha buri bwarengese amanyinga mburi ko boro bwategereza amanyinga wachaka goikoro mubere ogo you know ogoikora kwaba igoro egento kende unaanza kupoteza uzito lazima ujue kwamba liver ndio ina produce what we call bile bile konya kolini aganto kalikale wakatanga rusia kandoraku nkabase kugwerese ndagera kalika ko bakarorose akarusi buya ngagwatikere imenkorore ndagera nkororere that bile ento kiriye ko bekoroge kurunga bile
na kego chese enchira yago yendagera ase ekanyobu byaso ese enchira yendagera kiabuna amafuta so digestion ya mafuta te kunyarekana nyetubwati endolweri so abantu bali bagande cho mtu akenda cho cho yake hata ukiflash na maji yendi ina swim naenda chini na inarudi juu kumbe iko na kitu inaitwa stetorea na mafuta echo ndiko sinyago saminyokana because you wata mafuta mangi so onye digestion ndiko take place senda yao then utapoteza uzito si kama unanipata loss of appetite and tukunyara enchara yani okoliko kwendagera unapata kwamba hauna haja ya kukula chakula tulikuwa naacha yendagera umubero goba very weak tuliku mentally tired no mwega sinkego arosete ndakunyara kolegas magura vimba enda yago ya vimba kwanyoranga ekero kuna choko yani ukikatwa mahali unapoteza damu mingi sana damu haisimami ino maminga ikuru chimioro akuru continuous ale gotena okuru kurwa manyinga raisi ukotano kiugas kete manyinga iteka mange because unajua liver ni na uhusiano ya kutengeneza vitamins K eliye kulige linga manyinga taza kuiteka manga manyinga bwatana raisi so ibintu biri bikorosu ne liver byangire korosibu izi natogende goteba so ebanyine bingora arole nangate gotena boku ngurete koroka liberera nyakobwate hepatitis watu liberera linge somobere tuchunge mai no sio mbia wetanga kwa konyororo tonywa marua mange mbia wana sana daktari asogo tweresere bimanyiriria ebyasobwagare ngagete Jona Musoti kore chinsemo chichiabo ngonda oberika akobimanya akakumanya gati bimanyiriria byoborero bombye muno sana mwanche ule beta seniki ya Ndizi TV ni gotagante gukwanira igoro yoborere bwa liver cirrhosis stogante gusanganira Dr. Kena Moses korwase clinic ya Worldfit yogende gutumanya amange igoro yoborero bwo mwanche muna bakwenda gusanga into gwetera sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News wayigona bugusangana into gwetera ujumpenke asina mbiri kabase screen yago tumanyinga yokubwati umurubiri kuru na bego libodi yago ase daktari ndrelieri konde daktari ndetenda aralieri ujumbe ibereseto nyibu manchumuliri amaboli kiwabwatana rota high Frida na Dr. Kena Moses. Happy to see you again in Ndizi TV for World Health Awareness. Yakoro kwanganere Arogo Chris agoteba niko tuned ndani kutoka Bogusero Raganga mpaka mwisho mbia mwana sana. Daktari manchumuliri naro yokoboli yangaite ingati yekimanyirikiri kwa bako gukwanira igoro yogo itira machale yero akoboli nga neoboriro ubu kabora agero ndatu ari kimanyirire cyo gose orere mbororo borarete kimanyirire cyo uri no borarete kimanyirire cyo lakini mbale bono au tukunoto wakunyimaji munaro gobera gorumamba kamaro gobera kunyimaji amacha una bara tan yellowish in color because tuliko nyimaji mangi dalingo bwatu wali basirose but because you don't drink enough water and at the same time nuto ngote twagende save manyiriri nabura nyo umuntu cyai gutwara confusion tali kumanyanga nkayali poor memory memory ya yasirapi ongena basaka bacha gutwara chimbere cyacha ko bakinene oroberwa boya ko oronene naba bantu baragende usine choenene bwata manyinga yumenye nebinge bnageta goteba Frida so abagaka chinguru cyabo gaka cyasera cyarema kule mu ndo y'nyara lakini ubuya Worldfit no batelio abako bakanya nara gateba daktari kora kwanira ngo kubimba kwa magoro ningina ndikira leto monta abimba magoro
Dotebiri gentike tanga ni kira gentu ngo kwanira rero ngo nego ya liver cirrhosis. Ekarori ni riago rikoba rigena. Ekarori ni riago rigotwara scarring. Tissues chire so mubere. Bono kwanya manyinga tali gostara gochimu. So ngaki umuntu agotwara kubimba maguru gusenda yae. Otwalire gento iko nga portal hypertension. Portal hypertension amanyinga ali ngozo hezilini atangiru bontali goswa. Iko pressure yabe nene aselini. Otwala what you call portal hypertension. Once umuntu atole portal hypertension amanyinga utakwira na guchamaiga. Airane senda, airane samaguru, umuntu obimba maguru. Lakini tuatanga neli ngyoka lagero twale obimba maguru gose tubimbenda. Umuntu atwale cancer nabekogera bimbenda gusabimba maguru. Umuntu atwale heart failure and colleagues kidney failure nabekogera utwale kubimba maguru. Nebinde bingira kino natogote butambe Frida. Konye kubwate shidende yonsi no gucenya gitari olengwe. Yeah. Anonya pressure by then nabekogera umuntu abimba. Exactly. Thank you. Vyema sana daktari. Anara gotebaga ki ongea pia juu ya asthma na chest congestion. Teatra kwanere yo totragenda sense moich complication. Asthma. No worwire wama. Ekere nchira yo koyana. Ekobimba. Ekero njira yo koyana egutwara makamasi amange. Ono kwanyora mbeote ligosweso amaburonge na gosoka. Tuatebanga omuntu twalire asthma. Lakini diswali neli. Nkikialenta enchira yo koyana ya iringa. Nkikiagire enchira yo koyana ya twara makamasi amange. Umuntu twali gento ikurukunga muscle spasm. Kuse muscle contraction. Umuntu twara, makamasi mingi. Nkikiagera n'obunyamasi bwago. Ekero obunyamasi bwago overreact. Wa produce missiles, bullets tokurukanga histamine. Chialenta, chiagera inchira chikolenta manyinge si inchira yayo koyana chego kachialenta manyinga mange. Yalenta yagera inchira yo koyana ya iringa. So what I'm trying to say, no bonyamasi bwago overreact. Kaya kwanda asthma ndogo kora. Achatari na kitabu mwere sasaidi. Ando biyama tenkulikande vitabu. Nani ndigete kitabu igoro yuburire bwa asthma. So akena bagosoma so that anezelewa saidi. Nanti naboto kwaligani ali tukolinde tokwanira igoro yuburire. Exactly. Elija Makori korwa chinsemo chichiakera PG akoboliga daktari. Kama mtoto amekuwa mgonjwa, miguu yake ifule, na mwili ugeuke yelo na joto kali. Je, hiyo ni maini imeharibika na tiba yake ni aje? Unajua watoto wadogo saa zingine mtoto anaweza kuwa na malaria ambaye ni severe. Ifanye mwili ikwe yelo. Umeteka tote nga kwa twalire yellowish. Eso muvero nkimineti. Hegi ntunkere kurunga bilirubin. Ekero the red blood cells chikobunu, chia gotire, chia buniru. Guika bilirubin yerus gunerini egende chikobwa ebaili twatabe gocha bakesenda. Lakini unfortunately onyeke ntonkero gekogera the red blood cells chibunu bwango wetani mune lini likurusi the bilirubin nabo umuntu akoba yiru nabono severe malaria wantu bali babwate sickle cell anemia kuse severe infection abwato sepsis so naberagere ikontu atanga ki ekero bwate ekara ya yellow
Emile ni ria uria sarekire kuikoje tukurigire zaidi kori ngori gwe kabisa wana macha kwanga no jenko erakari atokaleta yandi imbura Gusii imbura ngotwere atoka menta yandi yeah ando bana igomete bune imbura kwanye gutubaitha makuba ichoire gukuburukana chitiaga wow acha mchezo ano abeko nyarikana daktari amasengo tsabande kurmunari ana saidi Biamana sana mwancho murigeria beta seni kia Ndizi TV ni otendete gusanganira Dr. Kena Moses kurwa clinic ya Worldfit oyagendete gutsemia amange igoro yoburire bwa liver cirrhosis abunagendete gutumanya bere ka gutumanya igoro yoburire buna kibogo cha somo bere otumanyira igoro yebimanyiririe ande mbara mugendete kubolia maboli ino ntochiko yaligeria sinchire yobo genda gutuma ujumbe yago agwetera sina mbere gabase screen yago tumanyinga yoko bwatia umurubirikoru nawe gari buriya gase daktari andiri daktari ntote bangana bakobole kubwatikana nukorero bwigato gukwanira gusugurira buri bo cyande to mubiroye genda gutubwati nabo gastinsemo cy'imitanda nsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nawe gasensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News genda gusangana intwekerenge likyago chingi kitole na Dr. Kena Moses ase clinic agosase studio oyokorwa se clinic kerigya Worldfit naro daktari ujumbe chinyinge bagatambia mono sana sega singi ogokora mbaro babiri bagoikira na se clinic kyago babiri bakonyoro bugwene igoni go bagendete kugokera obukoreri bwabo acha mchezo twarorira abantu bakorwa tambe abantu bakuru Mombasa wacha Worldfit abantu bakuru inje ya Western pakaba abanyamato bagoja we thank God ndani ya kusenga tunachigamba lakini ni ile kwamba we want the best ntumna abanyagitari tumatenga umubero bw'omuntu tali ngombe kostali ngana ngoko umubero bw'omuntu is precious so we make sure that we give the best service tunahakikisha kwamba wale watu wanakuja kwa ofisi yetu ama kwa hospitali yetu tunahakikisha wanapata service ya hali ya juu so that bagwene nandi bamenye batabwatia marwidi miyamana sana mwancho burigereria daktari kegaro mwancho muri naroganite kumenya omuntu arisa gutwara uburiro bwigase gekegetambe ataranyora ubugwene chi complication inche chichi yaranyora sumuberoye nki mechando ky'umuntu aranyore utwara uburiro bwa liver cirrhosis mechando ky'umuntu aratware nago tebiri mechande metangani niri ngalini ndivyo chikokolega asiri yae ndivyo chikorosi you know protein ndivyo chikorosi amanyinga the red blood cells ndivyo chikorusu bochafu so umuntu nabago twali mechando yo gukumi mechande metanga twatebire portal hypertension manyinga taligo chikoso aserini so you can imagine again to gia block ya manyinga esa yengo chikoso amanyinga inkwira nale go chamaeka enda bono nko bimbere amagora agavimbe because manyinga taligo tara aitese liver agende other parts of the body bono again to kende gia kabiri efigo yago ngosarekere efigo ngosarekere umaite figo freedom etageta manyinga continuous figo ego colleagues 24/7 airiora ile figo mugitera ile etageta manyinga eto enyagosibi pono amacha mange atiguru esenda amacha manga atigaire samagoro so meaning amanyinga the volume blood yanko ende selini kwende sore kidneys it's going to be reduced so if it is going to be reduced fige naisha inakufa so lini na boli kogere fige koreki esareki nangenda kogote amanyinga iranire guchamaega achire soro ima
Roimar wa uru achako boroni. Roimar tu cho kolegas. E pancreas. Spleen. So spleen yago. Ngochi go sinywere ko spleen infection. Umete eliva nere korosi ubonyamasi. Ekorosi ndogi ubonyamasi. Korosi re protein. Na protein ina ande ekoro albumin. Egasi ya no kulilia makita basa kubimbesa amaguru. Nenda. So the albumin teliko chikorosi. Enzymes jito chikorosi. Ubonyamasi bwagendanse watwale infection. Ege ntokende ndagira rero yuko bunoso mubiri. Ntwateba. Bono bile teliko soya selin nini enda yago echikobuna mafuta. Unapata shida indigestion. Endagira bono iriye guchise esenda teliko chikobunu. Bono muntu chakolea akuri endagira yasoka muna yaringe. You can imagine. Binte bingi amanyinga agenda nseso mubiri ntwatebire. Because of anemia. And so many things tukua nento gukora. Mbia mona sana daktari. Ekegera wanda bange babere bakubori daktari nga obureiro boiga umuntu nanyoro bogwenya bange babere bagutara search daktari ambaga nitikumanya nga ki e clinic ya Worldfit gekorwa bogwenya nikibakolingoria. Abuna nkoko kabona. Kagera umuntu bwate liver cirrhosis. Esara wenoka. Let me tell you today. Nese nyagitari yetu ya Worldfit. Because diogo ndio liko gweni buri liver cirrhosis as nyagitari ya kawaida. So kuikoche se nyagitari yetu nyoko bwate liver cirrhosis. So once wakire se nyagitari yetu, number 1 is to make a diagnosis. Tumanyanga ki eshide ya liver cirrhosis yo bwate. No bwate shide yusinenge nteke ngao. So we have to make sure that we have made a diagnosis. Once we manyanga bono muntu otwale buri liver cirrhosis. Ogani nyagitari bagulenge. Pia kuna liver cirrhosis bakuliwa tena ki. Mweke kwenda hapo kidogo. Yogo momete ngandiyo. Unyura marua mange kara mubeka guchya. Intwe senya gitari yetu ntubwate yogo repair the cells which have been damaged. Na otoko yogo likurukunga munabono silimarine ripen. Ntubwate yogo likunga dandelion root. Amarioga aliago chikorosi liver yago lichake ku function optimally. And within a very short time ini yago liagwen. Yeah. Mbia mona 3 months ini yago liacha ko colleagues burunga. Lakini yacha mapema daktari. Kana alisalike kabisa. Zije kaisha kabisa ndio anakimbia na sasa daktari alisema ego ikaliwena. Mbiyamona sana Bellas boy agateba doctor I wish you all the best. Mbiyamona sana sebali magende takulika chi ujumbe china sinse mwachiche mitanda. Daktari mwanchumuli naro kubolia nga abato mochando aganiti obokonyi agateba nga niga kuigubo kendu obusapura samaguru. Mochando kyo inaende na kiara konyo. Agoja tumuringori. Tumanyenga. Nkiye kore kumolentreyo. Urure bwa pressure na buralent. Urure suka na buralent. Atwale ndunga poor blood circulation. Manyi katali gotara burunge. Na buralent. Uko nyakitari. Mbia mona sana daktari. Daktari kola tatebinge kliniki kia ongi kere unique abantu bara chako nyorero bogwenye. Ndio wanda watakani. Unajua sisi ndio watu wa kwanza ambao tumefikia kilele cha ufanisi ambacho kichafikiwa na mtu yoyote katika historia yetu hapa. Namaanisha nini? Intuni ntoba ntaba tangani. Tubwate chinchira isato cyoko gwenya maroyi sinyagitari yetu. Enchira ya kawaida ambayo tunasema ni conventional medicine. Nire nko tutora bante shindani sinyagitari yetu kurusura manyinga twapima muneta kire. Number 2
twatumia amarioga kurua sendagra which we call nutritional medicine. Ndo what nutritional medicine amarioga ya kurua sendagra direct a lot of vitamins, you know, amino acids. Na kadhalika twatumia kuwenia marwire. Number 3, twatumia international herbal medicine. Amarioga kurua semete lakini ile imekubalika kutumika. Unajua nikwambie wandu wajaba mariogo abegete ryogo rya nka korosi ryogo ndia nchiri gutumika ulimwengu mzima. WHO inakubali hiyo dawa kutumika. Tukienda kwa simu yako hiyo dawa nakupatia utaipata huko, ndio what we're talking about. Ile dawa ambaye imekubalika ile tukiende nkolikande vitabu. So nacheza kama mimi. Unajua kama unajua, kama una feel you know, kama unakisikia unajua, lazima uache kumbukumbu. So we write books, you know, for future reference. Ile mambo ambayo tunazungumzia. Watu wamenunua vitabu zetu kila mahali. Vitabu zetu zinasomwa in the US because we believe you're doing the right thing. And at the same time ngo advice turaba ndike ndikoro kunga natural nutrition. Kukula ile chakula ambaye iko na uhai. Usije ukakula chakula ambaye inakufanya ukue mgonjwa. Usije ukakula chakula ambaye haina uhai. The value, nutritional value iko chini. Hiyo ni chakula mbaya. Kula ile chakula inaenda kukuponya, ile chakula ambayo huwezi kukufanya ukue mgonjwa. Yes. Mbie mno sana daktari. Gladys kurachinse mochichi abo baracha gatanga daktari umwanone agwatigwa magurukuru bachwa mbakanse. Nkamuira general ureire mboyo nonkonya. Na utoko mokonya. Uende kawa ni nerve, nerve ya ibwate problem. Nerve ile kuligerio kuguru kubakanse nerere damaged. So kirara morente ndote mekuligere saidi. Tumanyenga shida iko wapi? Anaro kubolia hello daktari, nini inaweza leta mtu asione siku ngaita amine tingi kiragero umusbati tarachi period chiae mpaka kera tarakora family planning na ametumia dawa lakini hajaona. Hii inaitwa amenorrhea. Amenorrhea, you know, ni kushindwa kuona periods. Inaweza kuja kwa sababu kuna hormonal imbalance. Hormone zako ziko sawa. So uko na shida ya thyroid gland. Inaweza kupata hiyo shida. Tunasema. So unahitaji ukuje tuangalie, unaweza kuwa na ufimbe. A tumor kwa pituitary gland. You know, hypothalamus. So ukikuja tutachunguza zaidi. Lakini let me tell you, utaanza kuona periods ukija kwetu. Wenye amesema amekuwa akitumia dawa lakini hazijakuja. Sasa akuje kwetu. Tumuonyeshe vile inatoka. Koni sure bet. Naragotebanga daktari kindly ongea juu ya ovarian cyst. Ovarian cyst. Ekera magena gutwara maji. Amagena yo musubati. The ovaries. Chigotwara maji ime. Mbale bagotwara mna gote because of hormonal issues. Chomo ni cyawe kitari boronge. Amacha chigochese ovaries. Otware infection. PID. Again this ovary. Ovaries na vera renta maji. Nanda bandu muri bagonyora maji ayororo. Sababu itamanyekaine, we call it idiopathic. Idiopathic nekero sababu haijulikani kwa nini hiyo maji imekuja, lakini usikuwe na wasiwasi na usiende kufanyiwa operation. You come to our clinic, tuko na dawa. Narogoteba daktari umurire nara ukararamikanga igentege ko mutaro umubere buneke uno otemire ko yagwa malio gotaragwena na kimora mukonyi ate senyagitari itu ya Worldfit. Naragotebanga I usually have lower back pains on and off. Sometimes it becomes difficult for me to bend. What could be the problem? I'm a gentleman 30 years. Agwato muchando ako yuko mugongoye lower back pain. Ekerole miaka ya 30 years. Kuligerio mugongogo. Ndobate what you call the disc. What a disc ndo nyerukese ke Gusii. Umoseto.
mosetu bwo mugongo ediskiri emocha niesuke ekoiritetie navu yago so nabura twale binte binge biragera mugongo ukorume discaniation muscles passing eshida yenda yage twali mechando maybe ubwate infection UTI ubwate PID ubwate prostatitis ubwate kuja tukuone Mario ga daktari ubwate se clinic ya Worldfit daktari kyagere bire bite byatonyorire anchabari ambara baganite kumanya nkayo gutoka awe nane nari namba yesime andaruta bichi branches chinda since ite ya Kenya ngaichi gutoka. Unajua sisi tunaambia watu kila wakati sisi watu tusije tukakuwa chachando samaki. Samaki ukimtupa kwa makaa anapigana na makaa analeta makaa karibu na yeye anachomeka. Tusije tukakuwa kama chachando. Igende tugwente gukora no kumanya umubiri ito twirigiririo tulendo umubiri ito ndo twara marwaire utene nkumbo yobore nseye onye gutwara umubiri utabwati amarwaire umenye ubwo mutabwati umurwaire I'm telling you utakuwa tajiri wa ajabu lakini ukikuwa na magonjwa na uko na utajiri hakuna kitu inakusaidia so toirende toligiriri ntoba barwiri ntogoteba because we believe Nyasaye tatongete bantu barware ekero korora turwarete amagoso nale twakorire ugaigembere tiagas yakorente iroma so lazima tujichunge bila naendelea kusema iliteria nenkoro ku daktari Moses Kena Onsarigo nkorwa senya gitari ya Worldfit Health Centers Worldfit Health Centers notulega Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza ose Alisa Plaza kabikoro ku Uhuru Plaza lakini era matuka ya onchero rieta ekabikoro kunga Alisa Plaza kayego toka ogocha bake town ime katikati ya town ntobwate marigiti ya town ime marigiti echireri ya marigiti ya se town ime ekero wikirari so wikire se kibucheri kire kinyinge enyombe yue ntambe bwata makuba matambe kuruguru bakanse nere kurukunga Uhuru Plaza gusaliza Plaza kusase stage enkoro ya Kisumu yarenge nandi gendogere nagundwa no kisimbi kikoroseribu ere simyago yasarekire no abantu bagojali nyombe iri Uhuru Plaza baroseribu so enyombe yume inchubake goroba ya gatatu erumu 307 307A no konyore clinic yitokea Worldfit nando buya bwa Bosongo nincho konyora igo no chamambi nincho konyora no chali tukolire lyozi nincho konyorororo so kama ujafika kwangu ujafika Worldfit nani tubwate branch gali mu Eldoret nande branch ende omuchi okaratina nakiora nyore se namba yane yesimi utakaro kosire town ngakire simiane 0722 24 5763 0722 24 5763 biamono asogoturigere mbiamana sana daktari asogikira nase studio na bigo gusanga na into kwa berto gukwanirigiro y'uburire bwa liver cirrhosis otoga cyagito mu rubire wikabona igato ikiro mwelio no basemere kwa n'umwanchi umuriye kwa berko gwesemya mange agwetera buseme bwa Dr. Kena Moses korwase clinic ya Worldfit kwa n'umwanchi muri gwikira buno to gukora mu rubire bwa litwali rero nyara stinse mu chichi mitandao sense ya Facebook nabwo tunyara butambe gwetera Ndizi TV News Digital na bagasense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News iretera na Frida Kerubo twara ubuligeri ya horobya karibu tena sana daktari. Asante sana. Inyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijyu mu Kisii